ħanurikom kemm infaqt illum mort nagħmel ix-xirja kemm ġewni l-affarijiet. Mela xtrajt dan it-tadam ta' barra. 2 euros u 9. 2 euro u 9 ċentesmi. Il-ħalib il-kbir u ħalib iż-żgħar ta' ċikkolata, dan euro, il-kbir euro u 17 ċentesmu u żgħar euro u 10 ċentesmi. Ġbejna mill-imħawra tiswa euro u 45 ċentesmu. Issa, blueberries. Il-blueberries huma 2 euro u 49. Wieħed blueberries. Mela. Xtrajt nofs kilo kapuljat imħallat u 6 drumsticks. 4 drumsticks u nofs kilo kapuljat. 7 euro u 56 ċentesmu. Issa. Il-yogurt. Mela l-yogurtu ngħidilkom kemm hu. Fejn hu l-yogurt? Aktiva. 6 euro u 75 ċentesmu il-yogurt, 6 euro u 75 ċentesmu. Mbagħad xtrajt tal-użin, xtrajt 200 gramma prosciutto cotto, 150 gramma lanċinnit, 200 gramma ġobon maħkuk u 200 gramma cheddar, vegetarian cheddar. U ġewni 8 euro 64 ċentesmu. Trajt tużana bajt hija mela. Nsejba ta' 6. 3 euro u 10 ċentesmi tużana bajt. 3 euro u 10 ċentesmi. Dan tal-art li taħsel l-art bih, xajtu xogħli dan. Euro waħda u 25 ċentesmu. Issa. Il-ħobża xtrajta 2 euro u 25 ċentesmu. 2 euro 25 ċentesmu. Xtrajt 2 ħobżiet żgħar li huma 2 ħobżiet żgħar mela 90 ċentesmu, dawn 90 ċentesmu, 2 ħobżiet żgħar. Ħobża tal-burger 35 ċentesmu. Pakket gallettini li huwa pakket gallettini euro u 79 ċentesmu. Xtrajt il-klementina, 7 klementina huma 5 euro u 26 ċentesmu. 5 euro u 26 ċentesmu. Xtrajt din il-patata. Mela l-patata il-patata 2 euro u 9 ċentesmi. 2 euro u 9 ċentesmi.
Da tursinu karfus kitjulek bxejn. Tursinu karfus. Żewġ fliexken żejt. Mela, iż-żejtu iż-żejtu fejn hu żejt? Iż-żejt fejn hu? Aw, €2 u 78 ċenteżmu. Tnejn, €2 u 78 ċenteżmu. U xtrajt il-kapunata. Il-kapunata hi €1 u 39 ċenteżmi. Dawk huma li xtrajt. Issa b'kollox il-prezz ġieni €50 u 91 ċenteżmu. Mela b'50 xtrajt dawn l-affarijiet. €50 u 91 ċenteżmu ġewni dawn. Mela dak kienu xi wħud mill-prezzijiet ta' Malta. X'taħsbu? Il-prezzijiet bħala prezzijiet għoljin jew prezzijiet tajbin mqabblin ma' pajjiżkom? Nispera li dal-video għoġobkom għamiltu bil-Malti biex bekk tkunu tistgħu tisimgħu iktar il-Malti u tifhmu u tipprattikaw iktar. Saħħa lissa. Interested, I have these two books about the Maltese language. They can be bought or from Amazon or I can send them via email as an ebook. In the description you will find, I will leave a link from where you can get them. Thank you.